دما خوش به نها دو هفته ایدی مادین سوتمنی در باسی هر دو تا خانابه زرارا بهم تخوازن جی تماشاوان راگینن او باندورا کچاوا ل جیانا شنین هر دو تا خان دکن اروها آستانگیان گل سر بندن کنترل تینه چکرین جبرگو گلک کسایت یعنی گلک جوان هنن زانینگه دخوینن بری خودن زانینگه ایدی لسر بندن کنترل تینه آستان کرن چجوارته گوتن زحمتی و روشا هر دو تا خانم تخوازن شتا بگرن کرم بک بله آراز دم داو حمود تماشاوانا جی خوش به براستی گر ام بیر بخنیان جی ام بحث بکن افنا جاری یا کما کو هزن حکومتا بگو هز سوریه گلک استانگیان جبو تاخی شیخ مقصود و اشرفیه چه دیگه گر ام بیجن کو بریا بدمک جی دیسا جی استانگی چیکر نهشتن کو مادین سوتمنی در باسی هر دو تا خان ببه ایرو روشی ام دبینن کو نیزی هفته یکی آنجی زیادتری هفته یکی دیسا جی هزن حکومتا بگو هز سوریه نهشتن یا جی نهلن کو مادین سوتمنی مازود هنجی مادین بنگهین این امبیشن هر دو تاخان نهلن کو در باسی وان هر دو تاخان به اویکشی جاری ام تکرم بیشن بندین کنترل این سر ریا در حافر همشی این باجار حلب دبا آستانگی براستی لگوری کو تاجی بحث کری لگوری بندین یک پیمان یک نیسان کو هاتی امضا کرن گلک بندین گرینگ تدهبون بند سرکشی کو تفجر چوین و هاتنا گلن تاخ شیخ مقصود و اشرفیه براستی ام دبینن دبی دمن داویه ده گلک برسکریک تفلی هوی یعنی ام بیشن روشا تاخی براستی گلکی آستانگ بویا شینین هر دو تاخان ام بیشن کو بترسکی نکارن کو در باسی ام بیشن کو باج هندری هرمن باجار حلب یعنی در وی تاخی در بکن شخا بریا ویجی ما بحث کری کو گلک جوان هاتن گرتن سر بندن کنترل ین در وی تاخی شیخ مقصود اشرفیه براستی ام دکارم بیشن کوشنی ترسك جيان دكن بتايبتي كرد جوانين كرد ين كو دخازن كو دركبن در بتاخي كو تاجي بحثي كي كو زانين هذا دخينن يانجي وي ملي دخينن همجي كسن كو دچن وي ملي جبو كار يعني كار دكن الوداري براستي هجمارك جي جوانان هاتن گرتن اشكنجل وان هاتن كرن ثاني ازكارن بيجم جبو كو جبوكو بالزمان كردي داخفن كاسين كو هاتني قرتن شي الوي داري براستي كو ما جوانجي برسينيري نوانجي قرت برسا يا كمي كو جوان تي برسكرن كو تكردي يانجي عربي دامي كو دبيجا اس كردم براستي كو او تي قرتن اشكنجالي تيكرن براستي ابجي امتكار بيجي كو بن بيكرنا كبندي پیمانه بند حیشتمین همجی سیامیجی کو پیمان سرهاتی امضا کرن هری داویشی کو ماگوچی کو سوتمنی جینا هین کو در باسی و داره به افجی براستی آستانگیه که لپیشیا شینین هر دو تاخان در دخینه براستی یعنی هرجی ام بیجن کو اف زیت دری دو هفته یعنی دل در دوری تاخین همجی دهندر تاخین شیخ مقصود اشرفی ده هنکی روش تبدی هوا چکدارن کو گردای حکومت و گوهز در دورا تاخی ام دکارم بیجن کو هن هجمارین وان زیده بیا هم بندن اولاکاری زیده کرنه هاول دادن کو بریاوان پرسکریکان کول در دورا تاخی چه دیکن کو هاول دادن کو جاره کدن سيناريو كو رژیم بعثی اهل وشیای سر تاخی 13 14 سالان هاتی مشاندن جاره کدن وی کیش دوباره بکن حاول ددن کو تاخی دور پیچ بکن حاول ددن کو ترسکی بخن ناوا شینین هر دو تاخان هر واز گرم بشم نتنی کرد ل وان هر دو تاخان جان دکن لبلی همو پیکاتین عرب سوریان آشور ترکمن هر پیکاتای کل و داره جان دکه ل براستی افجی دبا استانگیک لپیشی شینیان کل و داره بتای بچی کوچ برن کوچ شهبای در باسی و داره بونه هجماره کی گلکی مزنجی در باسی و داره بو براستی کو اوجی استانگیان دکشینن لیش بو کو درباره و مجاری د زیدتن اماگاهی ناس بکن نهاجی بتایبتیجی از لپیشیا ناواندا قومنتایا یا 80 ما تاخ شیخ مقصوده نهاجی ریوبریا لجنا يق سوتمانية بمرايا هفال أليف أصلاً أمي زيدتر آگاهیان جویجی ناس بکن کو چقاس آستانگی دکشین دما کو حکومت و گوهز ناهلا کو سوتمانی در باسی وره چه آستانگی پیشی وانجی درد کبن أمي جویجی ناس بکن هفال أليف کرم بکوی داره دم باش سپاس بوی در فته بله ام في برسشتا برسكن هفال أليفونجي وك قوميتاي
دجنه ي سو 8 الفيداري الطاخن الشيخ مقصود اشرفيه ابنا جاريه كما كو حكومتها بجوهز ناهي لكو سو 8 درباسي في دربوك مادين مازوت همجي مادين بنجهين يلفيداري بیشن آستانگی کل پیشی و درد کردن و چقاس دوی دمیدا و دکارم بشینی انوی دریده ببن آلی کار. اله بر راست تدبیجم تدی دمک کو نیزی یعنی برای دمک جی دیسا دور پیش کردن هاد در دوری تاخیر شیخ مقصود اشرفیه هوا نجار کوی کمینه جبر هین دم برد جد رژیم سیستم بعض دجی عيني نفس السيستم نفس السياسات دوت مشاندن لسر قال لي مال الطاقه الشيخ مقصود اشرفي وقت دور بيتش عندنا تشيدي بي يعني براستي تشتي كنا هاتي جهاردن تاني كو قناعك هات جهاردن او نوفكات جهاردن ذاتا بنوديت شي بنجد يك نيسان دا الطاقه الشيخ مقصود اشرفيه دنوبري الطاقه الشيخ مقصود اشرفيه مجلس قشتي ودنوبري حكومتها فاجوهز جبوه انه وقت تيبت منديك انه الشيخ مقصود وفرهايا خلكن اشرفيه جبر برانيه ملاتي كردنه تدي خصوصيات وان هنا حق حقوقي وان هنا هات امزاكن اما مع مخابن تشتي كون هو تنفيذ كرن تاني كو بس لسر بلقابين وك امزاكوي اما تشتي كو صار عرض الواقع انا هو تنفيذ كرن يعني ملاتي ما برستي بر ايش ام دكشينن يعني انه جرى يكمين الشيخ مقصود دور بيش كرن بين ازداد دو سال يعني تمي روشافا نفس السيستم نفس حاله يعني وجوي اللي جان بر استنجيه دكشين تدي حيانا مثلا وك حرصل انه دوي دمه بكون موجود مع بلدك ايه ملات برستي بس صل دور بيشكرن هيا وكم جتيجي دزانن ملات الشيخ مقصود طيبات يعني ملات كوشبره قسمه كي جوان دحزر دو حيشتن دو كوشبري حلبي وقسميه دنجي الشرط دويه دو دمه حكومه فاجوهز ايريش كريه كوشبري في دركبي نيزي بينج حزر عائله نهض فرديه انا بجشتي البند انه كاريك فابن في استنجي كينج سر مرابن ام لبندن انه شو في حكومه فاجوهز انه في دور بيشكرني هي انه سيستم ويتشي سياسات ويتشي تشر وشي لسر تاخذ ماشينا بله ام بیا کیجی پرس بکن نها ام بیشن کو حمی خدمت گذاری حمی خدمات هندر تاخد ام بیشن وک كهرباء يانجي مولدات مشفى يعني حمي ام بيجن لسر فيا كي ام بيجن جاندك يعني قالوا بفيرنجي هجر ام بيجن كو نهلن كو دمك دريج افسو 80 درباسي في درب قالوا دم بيج دا تشقص وي استنجي در كفن بله راست تدي زوتن وك جناتور جمع هنا بدرب دملك كربي دم بر استنجي يعني مجبور دبن هناك ساعات توي تقنين بكن يعني دملي خسته دا دملي افرانه دا يعني گشتی براستنگی دکشیدن يعني جر موضوعنا به ام روشه فرناجي روشه پر اورتر يعني ام نكون بكور بينن عيني امر جناتورجي يعني پر امبيرات ام كونن يعني ساعات توي ام تقنين دكن ام كان دكن بلاد پر زوره واستنجي يعني باري خبر ما دكن بك حكومته انا وك باري خبر مجلس تاخذ دكن انا خوستكي وانج يعني مش حق ملاتجي يعني ملاتك دامي كوش بارد عشان حقي وانج يعني موضوعتي وانا جر كربايه جر افرانه يعني حقي وانا بخوز نجمه وامجي وك مجلس الطاقه الشيخ مقصود اشرفيه مجبورين لهمبر في حكومتي يعني وك مطالبه بكن وك بخوزن جوا انه تشمو في دور بيشوندنا هيا يعني تشمو اوقس ملات استنجي يعني روشه زت تهديدات وان حروج هن السر الطاقه الشيخ مقصود اشرفيه يعني حروج ملات درد كافيه مثلا جوان ما تدي دربازي زانين جهد بين دربازي دبستان دبن هنا كان كارمندنا مجبورين هنا جبر انه خو انه جيان بكن جان خد دبر بكن دك في الكور ملي ريجيم اما ما خبن يعني بروان يعني كانت تنقهردن بدون اي سبب يعني تشتكو سبب قانع تنانا جبر جوان بقرن تاني جبر جو نصنما وكردنا تانا مكون في تشتي بيجن يعني برو استنجي ام دكشينا كونم درباري في تشتي في بيجن يعني بله ام قلك سباس كن ساعه وخش فيه سباس بله قلك سباس بله أراس شخو أبو وك بيجن كو ميبانا مجي ديار كريه براستي بفيرنجي أجر دوام بك كو هر دم ودمك جالية بندن كنترولين حكومة فاجوهز بيجن كو ناخذن كو هر دمك كو سوتماني مازوت يعني هنجي مواد بنجهين يعني درباسي تاخبن يعني براستي أفيك دهلا كو جلك أستنجيل بيشيا شينين هردو تاخان شي ببن شخاجي بيجن كو ورزا زفستان جينيز بويا يعني هر کس البندیه کو مادین مازوت به طیبت الویداری ولا ورا بلاف کردن کو هر سال جی دوی وقت دانی براستی ام تکارم بیشن کو تی بلاف کردن ل اف استانگین کو درد کون اف مروف تکارم بیش کو تبلی هوین کو دردورا تاخین چه دبن يعني امشي دبا استانگیه که لپیشیا هر تشتی لاز تکارم بیشم کو بر خدانیا گل الویداری
هرتم هيا هيزا وان ام دكارم بيجن بهيزا او لكاريا هندرين هيا او هرتم دبين ام لبشت هيزا خانه ام هرتم طاخين خاب باريزن براستي از كارم بيجن كود دم داويه دشي ام بير بخن كوما بحثي كرجي دسبيكي كو هن تبلي هافيل دردوره طاخي هبو لي برم همبري ويجي براستي از دكارم بيجن كو قال الفيداري هيزا وان زيدايا يعني فينا وان زيدايا او دبن تجاري ام تاخي خبرنادن ام بشف وروش تاخي خال في داري بباريزن جبركو تو ايريش جاره كيدن دوبارانا بجبركو براسي ام بيجن كو قال تاخي الشيخ مقصود اشرفيه بشري قال شورشكري تناسكرن هر وها ببرخدانيه خاجي تناسكرن شخا ازكارن بيجن كو هنا جي لدردوره تاخي ازكارن بيجن هنا جي لسر ازيماني تاخي ام دكارن بيجن دم ودم كده بالا فر درون هنا جي لسر تاخي دغره هنا جي لدردوره تاخي ام دكارن بيجن هن توترات هانا يعني ام نكارن بيجن تامكو روشا تاخي آرامه لید هندر تاخیدا گل به هفرد بن آلیکار هر وها هیزن اولکاریا هندرینشی به ارکا پاراستنی هر دو تاخار دبه به شو روش پاراستنی تاخادی که از ذکرم بیشم کو بگیشتی روش شیخ مقصود اشرفیه به وی آویا کو هینا جی تو آگاهی تو برسیف جه حکومت و گهیز نهاتیه درباره کو روشا سوتمنیه در باسی هر دو تاخان بشخوا عمل بند برسیفه کنه هیا کو تو آگاهی بگهجن بردست مشخوا امی حاول بدن کو جواب تماشاوان رجی پار بکن. این بری از خاطر خوش بخوازم نها مازوت ادناف دست فرنا و تشتین سرکه وک میناک از بیجم فرنا همه بشین گوگه خدمتا روزانه یا شنیان دکن دناف دست و تشتک مایی گوگه قریبن وان روزان خو کار بمشین نیانجی خو بگیرن بله أراس إشخاص ميوانا مش ديار كر يعني أم تكرم بيجن كو مازوت دست واندا محددة يعني از بيجم كو أفنيزي حفتايا كي كو نهلن كو مازوت 80 مواد بنجهي در باسی تقريبا إشخاص از كرم بيجم كو روشن وصاده أو تشتي كو دست واندا در فتن كو دست واندا أو جبو ملت دقدمين اللي از كرم بيجم كو ساعات كهربائية كيم دكن او هاول ددن كو مازوتين دست واندا تشتين كو دست واندا او از كاربيجم كوي تشتي بباريزن كيمتري كو روجانا او بكارتين كيمتري وي يعني او بكن لاما از كاربيجم كو هاجر افروش بردوام بك يعني دمك درج ده زي ده بك از باور دكم كو وي جلك استنجيشي تشي بند ملي مازوت دملي از ذكرم بيجم مشفيان ده جبر كو جيناتورين مشفيان از ذكرم بيجم كو مازوت خاجي في داري دبن يعني وي جلك استنجي دم بيج ده تشي بن جبر ويش يعني خلق الفي داري بانغوازي دكن هيفين وان كو دمك نيز ده افري ورن فاكرن بندين كنترولين حكومته وجهز ريبدن سو 80 كو درباسي في داري ببا او لدشي كو جارك يدن افتاخ دور بيج بجبر كو براستي ماجود جينتاني خلكن تاخ الشيخ مقصود اشرفي الفيرجيان دكن هر وها بهجمارك مزن جكو تشبرين عفريني كل الشهبه جيان دكن ايصال ام دكرم بيجن كو اوجي الفيدارينا اوجي الفيداري جيان دكن براستي جر زيداتر اف استانجي دريج بك هلبت وي قالك استانجي جد دم بيج دجي وي ببن بله جاکلین بریمو گله کی سپاس نوچگانا من باوی کی زندی جتاخش مقصود یا بازار حلب الگلم حاضر بو تا واگاهی درباره رنداینا لپیشیا سوتمنیا گو درباسی بازار به مره پار وکر گله کی سپاس